Mukesh Dalal kertong jong ka Bharatiya Janata Party ni ka BJP na Surat hakas nginangkong ka arpasaw tarik yayong arjar posaw. Ula Jop suk election MP kan nadon ki bekun persya. Kane ka Job Mukesh Dalal Kadei hadin baya ka kertong ka seng kongres Unilesh kumbhani lasya kan taino hakan hikat juga sngi kabade ka sngi thep kerteng kadba ki weipat ki kertong kilaweng no elade bad ome kunshu. Barha kan hikat juga sngi thep kerteng nakliang district collector ka Surat ulai ti ka Senate member of parliament Syo Mukesh Dalal bat pemenaru kumu MP ka Surat. Nalor udalal berkumbhani kidan saprangut ki weipat ki kertong ki baya kun na Surat Lok Sabha seat. Kertong ka bahujan samaj parti piar relal Bharati ude kertong bakadu bom tresu bani aireng hagte ke election. Halor kan ne nakliang unoelam ka BJP ha Gujarat CR Patil ulai kublai udalal bala Jop suk klam nadon ki bekun persya. Bana kaliang menteri rangba ka Gujarat bu pendra Patil rukumju ulai kublai da ka papan pau bagi Job udalal ka de sedang ka Job ka bathau history ka parti BJP hagan ke election Lok Sabha jara posau. Ulong bakane ka de sedang jong ka Job ka parti BJP habro ko wegeri India kentup ha Gujarat. Kane ka pausai ba ulotos unang pu rengkat ka Job jong ka BJP baro arpuluteli ki seat ha Gujarat. Hakas ngi ublei election officer ulaweng no ya ka thap kerteng jong ukumbhani namar ba ka pau ba ka soi kerteng unong sakhi kade ka basule thok kum man krew hangne ka thap wud Lok Sabha ha baro arpuluteli ki seat ha Gujarat kan long ha ka nyu tarik jamang arjara posau.